Hadu 4% lah tikna banjob ke parti UDP na soyong konstituensi kadau kolong bagi don gi arteli gi benta kata ka baningkong kadika vote mensim na marga jing khlapno joguba HDR lengdo bat ka baar kadika vote ngosen ai kumbang UI hagini gi snem baladep kum hasyala konstituensi haune snem arjar khat khandai hagapor kajing khlapno Dr. Don Kuparoy ubadeiru uspikar udeiru naga parti UDP khun la sim yikalangkor jongkupa pankit bat banba hadu panadep katem kata uba balajit senrem bat ula job keput yekiwei ki parti om tang haus nem arhajar khat khandai wat menin haga snem kabalik haga por baklat uba SK Sun na maplang konstituensi Eugene Son lengdo ukun ujongu ulayakun haga pai election bat ula job keput yakiwei ki parti na ka parti UDP hi kumtang nyet bat kermen haga jing jongi ki jak benru khasi baka mensim jing skausen ai ka donbet wat lang yilong kumno ru hasoyong konstituensi yoi bat gi kermen ba ka parti UDP hi kan poi shakathong lengba uba Sensyar Kuparoy lengdo thaba